Silo semhlaba siselapha eveni leMelika sibe nemihlangano leminye emaceleni ngaphandle kwemhlangano wakamhlaba. Ingwenyama ihlangene namengameli welive leTurkmenistan, His Excellency Serdar Bedi Mohamed. Silo namengameli babe netingxoxo tekucinisa buhlobo lobukhona ekhatsi kwalamave lamabili. Buhlobo ekhatsi kwelive leSwatini neleTurkmenistan basikiniswa imbubo yemhlaba naye mengameli ngasikhatsi kunemhlangano wakamhlaba wemave lasekhatsi kulamanye lebewubanjelwe e-Awaza khona eveni leTurkmenistan ngenyanga yeNgci kuwo lomnyaka. Lokusukuma kwalobuhlobo baciniswa kusayinwa kwesivumelwano emkhatsini kwalamave esasayinwa tindvuna etiko latangaphandle nekubambisana lamanye emave. Imbube yemhlaba namengameli bamcondvo munye ngekutfutfukisa budlelwane etinhlangotsini letehlukene letfaka ekhatsi lamandla ekulima, ebuchwephesha netemkhicito netekutsengiselana kwatise kutsi setivele tingulotibuketwako ekhatsi kwawo lamave. Silo besisingetfwe lizinyane umfanenkhosi Lindani, umfanenkhosi Gcina, indvuna yetangaphandle nekubambisana lamanye emave naloncuselele eSwatini enhlanganweni yakamhlaba. Ingwenyama imeme mengameli ukuthi alivakashele live leSwatini lapho atawutfola litfuba lekubona nekwati kabanti ngalo leSwatini.